Inggih niki wau petang diri sadi sampun bergabung. Desi, Om Swastiastu Desi. Punapi suaran tiangi Desi, becek kepireng. Inggih, suksema Desi. Inggih niki wau pitung diri sani wau bergabung. Om Swastiastu, Pendi Artawan. Majengreng semeton sarang sami sani sampun bergabung. Om Swastiastu. Sedurung nyane titiang jagi nyinah yang angge dumun. Wastan titiange Luh Ketut Suciaryani, tiang silih tunggil mahasiswa ring Stah Negeri Empu Kutoran Singaraja. Sani mangkin nenten lali titiang ngaturang sukseme majeng ring media suara saking Bali sampun ngicenin titiang genah lan galah antuk titiang wacan cerpen puniki. Lan taler titiang ngaturang sukseme majeng ring program studi sastra agama lan pendidikan bahasa Bali sampun ngicenin titiang kesempatan ring rahinani mangkin anggen titiang melajahang rage ring bahasa sastra lan aksara Bali. Nggih Lia Andani, Swastiastu Mawali. Nggih sani sampun bergabung wau 10. Nggih suksema Desa. Punika taler Depi. Ring rahinani mangkin titiang pacang nguacen cerpen sani memburde kedes sani kekawi oleh Komang Adnyana. Cerpen kedes puniki keambil saking pupulan cerpen sani memurde Metek Bintang kawian Komang Adnyana. Inggih suksema Ibu Putri sampun bergabung. Suksema Depi Yuliani. Inggih duaning sampun galah niki titiang kawitin mangkin nggih kedes
kekawian komang atnyana. Di pengipian mula saja dewek iloh suba mekelo ang sapang tiang. Boya je nyelapang, boya je ngemegatin janji. Kewale galahe sing dadi bog-bogin. Setate ngintip kije je tiang mejalan. Mekita mekelit mengkep di tongose singit, tiang sewai-wai kalah. Cara cicing ipun ngendus pedewekan tiang. Nundun ngorahin unduk iluhe ani subeliwat, keplai bang dina. Joh ketanggon langite pelung, tanpa sambat. Nejani, aji yeh mate loh ingetang tiang. Reraman iluhe ngorang iluh mekeber. Apa saja tuluh. Tiang tuseng je anak cerik. Reraman iluhe beneh yen ngaden tiang belog. Nyambatang tiang tiwas. Sakewale abedek tiang tuseng ngugu munyibu kekitu. Dije ada undo anak lo bisa mekeber ngidang nyujoh langit. Iloh tuseng ngelah kampit. Iloh patuh cara bajang-bajange lenang. Buine. Ane tawang tiang. Dugas entuh. Iloh tuseng demen luas joh. Iloh ngorahang senyak mepasahan. Ngorahang dot kije-kije pedaduanan ngajak tiang. Apa mirip? Iloh subuh mesalin dadi kedis. Cara ipiani pidan. Ngelah kampit linggah. Mebulu warna perak. Yen mangumbang. Pekrenyep dewek iluhe bedur. Lantas ilang ketangkep sayong mapan. Langit ane liwatin iloh entu tegah ngalik. Yen buka keto. Tunggu diang iloh mekebar malunan. Tiang anu dini, nyiksek dina, ane ngabe dingin dikena. Kaden tusing je ilo dogen, ane iri teken kedes. Tiang patuh. Dot mangumbang ngiterin gumi. Kaden irage bareng-bareng mapi-mapi dari kedes apasan. Gerak gak geruk go di beten punyan kayune gede. Di tangun desa duga sasih kapatene malu. Punyan kayune mebungeng miek ngalup. Dugas entu kekeberang angin ngabegirang dikena. Sekekateh meulungan nepen dewek irage. Ditu mula saja irage dadi kedis apasan. Tuseng ingat teken penganggone anu putih abu-abu anake nyambatang. Mirip tuseng je dadi kedis. Iloh dadi kupu-kupu mewarna kuning anis tatengai cenik-cenike bengong mebalih iloh. Ngai kenah nyane kedut-dut mekita ngejo iloh kije je ngiterin bunga. Melat ngusut tor ketinggahang di jeri jenyani. Lantas ke upin, apang kampet iluhe ngebat sekebede. Sakewale, ipian iluhe melenan teken kita anaknya cerik-cerik entu. Iloh masih dot nyujoh langit setegah-tegah nih. Apang side metinggah di bulan. Apang nyidang nepukin hiang ratih. Ditu iloh nuturang kengken api semara. Ngelatih pauku dan irage. Nuturang tuah tiang ane ngelah iloh kanti gumine perlina.
Tiang tonden kresep ane madan seken-seken benah loh. Ane tawang tiang. 2 bulan liwat uling iraga dadi kedes apasang. Ilus tatengorahang ngelah kena ingo. Sirah bak. Utah-utah. Tur mekita nar asem-asem. Kenapa mirip auku dan tiang? Keto iluh metakon. Seming sebeng iluhe. Cahyane bunter nadak sare ilang. Dugas ento tiang tusing bisa nyambat apa-apa. Diapin mesliweran rasa jejeh abedik. Tiang mapi-mapi sing rungu. Ngengkebang sedalam-dalam nih. Diapin tangkah tiangi ngetub cara pejalane kegesonan. Dadi cara ada mente dibasang tiangi. Dina ke dina sumingkin ngedenang bayuni. Ngerebut pedewekan tiang. Munyen iluhe enduk maimboh yeh mata melusin pipi. Bibih tiang kerasa katos. Pabahan tiang bat. Ulungin galah ane ngingkep aji jejah. Jejah keliwat kanti tiang tusing side. Medasang kije pelaip ipiani dugas dadi kedis apasang ne malu. Kije iya ngengsut. Dikenah tiangi susut. Cara benang ulung uli gulungani. Sepanan saja tiang buin atindakan. Reraman iluhe maluan naon. Pedih bapan iluhe nageh ngaut klewang. Nageh ngematiang dewek tiang. Dugas entul. Aget ada nak nambakin. Yen tiang mati. Nyen lakar ngaukin isen basang iluhe. Nyen lakarnya dadi kedes muani ane makita ngam taloh pegelahan muani lenan. Diapen keh iluh jegek. Putih. Tur sugi. Mapan sing mekejang anak kedot ajak kesugihan loh. Buine. Sujatene. Tawang tiang iluh tu sing nyidang mekurenan ngajak muani lenan. Cara ipiani, dadi kedis bareng-bareng, dadi kupu-kupu bareng, dadi bangke masih gitu. Sakewale, subegoet mirip tiang state kalah teken galah. Pocol yen tiang mesiat pedidi, yen ilo ngalih jalan pedidi nutin imimi. Semengan ngedas lemah, memen iluhe nyiterin tegal bet di samping umahi. Nyelikse ngalap buah manas ngude. Nengket juma, manase keincuk, kebecek, keaduken cuke 2 gelas. Peketel-tel yeh mate, ngulungin pipen iluhe, dugas nar entu sambilang iluh ngidem. Iluh nengki. Imeme sumingkin pedih. Ngimbuhin buen 2 gelas. Apang enggal ulung belingani. Misi memisuh dewek tiang. Nyambatang tiang tumitisan beburon. Tiang lakar dadi kedis. Tiang dot ngumbang mi. Keto munyen iluh ngajap-ngajap. Suecan widini. Awak iluh anu seger. Isen basang iluhe ngede-ngedenang. Iluh mekenyem dugas entu. Diapin bayane tondenje saja-saja pegat. Nyaluk sandikalu. Iluh kepait uli balini.
ke Playbank aji motor nuju Denpasar, lakar ngali dokter aborsi ane biasa mespes belingan anak lu. Raraman iluhe ngenjuang pipis telung dasa yude. Saha mebesen, apang je auku tu sing ada nak nawang. Dokter mekenyem. Manggutan nuten munyen raraman iluhe. Iluh ngeling jerit-jerit, nyambatang mekita dadi kedis, dadi kupu-kupu, dadi apa je yen sube nyidang miare isen basang buah tresnani. Pocol saja loh. Dokter sing tain ngeling, kijapan matane tuh. Iluh tuh sing nyidang mekelit, apa buin melaib. Wireh, setondan kepes-pes basangi, dokter entu mang iluh suntikan, apang engsap teken apa-apa. Dituluh, dugas entu tiang nawang, mirip dikenah iluh gelalang geliling nanang sakit. Nanang kengken tangkahe kerasa benyah kebes-bes. Apa iluh masa nyambat adan tiang dugasi entu? Tuah amun tu bakat bantiang, ngali-ngalihin bongkol benang susut. Muncoknya di jemirip. Abedik tu sing ada merawat. Sekat entu tiang utsaha, apang engsap teken sasih. Engsap tain kedes, apasang di beten punyan kayu ni gede. Engsap iluh tain makenah nuturang paiketan tresne irage teken hiang ratih. Ane ngupinang angin semari. Yen buka kitu, apa saja iluh makebar ke langit pelung. Oh, tiang mula belum. Turngut saha mapi-mapi belum. Nejani muncul ane susut entu, boya saja-saja samar. Tiang ningah orte di warung-warung kopi, di jalan-jalan, di je orte unduk iluhe entu ke keberang angin linus ngampehang dewek titiang. Iluh tu sing je mekebar ke langit. Iluh enu entek di tanah. Dadi kedes ane kerebutin satu sang. Mirip siunan kedes muani lenan. Iluh tu sing buin jerit-jerit. Iluh mekenyam. Saheng ngedengang kampit. Nyerenyep apang kedes muani entu sekebesik ngubar iluh. Ditu iluh ngadap kejegegan. Di beten langit kutani. Ane tu sing je. Saja-saja pelung buin. Inggih majeng ring semeton sareng sami sani sampun bergabung. Inggih wantah sapunike cerpen sani preside titiang aturang. Yening wenten keiwangan titiang nunas geng rene sinampura. Inggih sani sampun memberikan semangat titiang aturang suksema. Sani mangkin titiang puputang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.